Nah, kada tahu lagi mangai. Belum dikatam, Pang. Benih hikam ini benih apa loh? Benih siam, mangai. Oh, siam. Siam apa nih benih hikamnya lah? Siam unus. Banyak lah loh lagi benih hikam nih. Sedikit tanya, mangai. Ini benih tahun semalam. Tahun ini mau makan air apa enggak? Mau makan naik, mangai. Banyak lah. Banyak kali, Bang. Mana banyaknya lawan tahun tadi? Nah, kada tahu lagi, mangai. Belum dikatam, Bang. Maksudku kayak ini jika mau makannya, juga mau makan benih nih. Banyak tahun ini kah? Banyak tahun tadi kah? Banyak tahun ini, mangai. Oh, kalau aku bisa terbanyak mah hasilnya. Ikan tak banyak pembawakannya, jadi tak banyak juga kan hasilnya. Dah naik, mangai. Benih lain adalah juga mau makan benih lain. Ada ai. Benih R. Benih R-nya tuh Pang banyak lah. Sedikit ya. Kenapa jadi sedikit? Paungnya sedikit tanya, mangai. Ini berapa karung tadi menjemur nih? 2 karung. Karung gini karung halus. Karung ganal. Ikan menjemurnya nih sampai jam berapa? Sampai karing, mangai. Yang ada karing jamur lagi, sok, mangai. Oh iya. Udah naik harinya panas sih, nyaman lakas karing. Amunnya sudah karing benihnya nih lo, siapa nama gilingnya kena lo? Banyak takun pian nih, mangai. Ampun. Oh no.